मैं अपनी बात बोलूँगा, मेरे पास तो माशाल्लाह 3 बेटी है, मुश्किल ही में उनका गुजारा चल रहा है और मैं उनका फी भी नहीं भर पा रहा हूँ। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं, हम ग्रेजुएट है, मगर हम ड्राइवर है, मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं ऐसी बात नहीं, मैं भी ड्राइवर, मगर मैं ग्रेजुएट 91 का ग्रेजुएट हूँ। हमको बट मालूम चला का यहाँ फाटक में बंद किया। अशीत गरीब तबका, हमारे पास इसके सिवा और कुछ चारा है ही नहीं। कोच छु खसान खसान जनाब कपूर अंकल जी तो ये काम से काम अड़े नहीं बट मालूम कैसा अड़े। ऑलराइट सो वेलकम तु छु जानन कि अलग अलग सीरीज जो से करान छ यमन अलग अलग जायन छ गसान लाइफस्टाइल छ जानन आज इस यथ अडस मस जानो युस बसन मज सफर छ करान या टाटा गाड़ी मज सफर छ करान लुकन छ हना कंप्लेंट ते आसान ड्राइवर सब पन मामलात पन मसल कंडक्टरस आसान सवार गस आसिन मगर मैं वन अंकल जी अख गोड बोस बह तहे नश पत बोस बह लुकन नश दपान ये ड्राइवर बिल्कुल गाड़ी हेत नेरान वन कुछ जाए स्टॉपस पे यु वातान युथु पथ किन गसान क्रैक कंडक्टर क्रैक दिमाग खसिव खसिव सीट खाली मगर यु सवार गाड़ी मज खसान अत सीटें आसान सीट मगर अड़वो सवार तम अड़वत सीट गसान यल खाली गाड़ी अक्सर से खाली गाड़ी हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं, हम ग्रेजुएट है, मगर हम ड्राइवर है, मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं ऐसी बात नहीं, मैं भी ड्राइवर, मगर मैं ग्रेजुएट 91 का ग्रेजुएट हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है सर। मगर आप देखो हमारे लिए कितने जुल्म होता है, हम टैक्स भरता है, इंश्योर कितने हमारे हमें 35,000 पर ईयर लगता है हमारे गाड़ियों का टोल टैक्स। इनको देखो कितना लगता है बेचारे को, 1 लाख से ऊपर, हालांकि इसको 1.5 लाख रुपये आएगा टोटल गाड़ी का, इतना 1 लाख रुपये इसको टैक्स भरना पड़ता है। कहाँ से लाएगा ये बेचारा, मुझे बताना कहाँ से लाएगा ये। मैं जानता भी ट्रांसपोर्टर का हाल क्या है, आम लोगों को पता नहीं है। आम लोगों को बोलता है बस सवारी है भाई, ऊपर बैठ गए इधर बैठ गए, हमें पता है खर्चा कितना है। हमको बट मालूम चला का यहाँ फाटक में बंद किया। 5 दिन के बाद हमारा नंबर आता, हमारे टैक्सी से आपके सीटें में जाम होता है, आप बोलते हैं हम इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। योर सिवल बस सोमू तवेरा सारे खाली मतलब 6 सवार 5 सवार नान रूटस आज कपवर 7 सवार गाड़ी 7 किलोमीटर कड़न कपवर तान गाड़ी मगर ये सवारी गई मजबूर 7 सवार भरन खतर गई मजबूरी कर कुन जाए ठीक ये वन मुतालबह बह वन खास कर बह परमिट अगर परमिट देते गाड़ी लोनस पे क्या देते वो अगर देते सान गाड़ी क्या कर बंद यमो टैंक पोर बनोमुत अड ये बनोमुत बाईपास पे शाल टैंक मोडस पे वसादत कर SSB ट्रैफिकस क्या कर जायदाद कुनमुत गाड़ी अन बिल्कुल सही कत बंद दिवान बड़माल अगर मिस्त्री कम कुछ जाए कह चीज दिवान खसन वन गाड़ी चीज यी कत मे तुम पृन युथु मेन सिटी मज तुज गाड़ी अचान कम कर बरदरन कम कर या बे अत गाड़ी अलाउड दिवान कहें मगर यपर पकान टैंक पोर गाड़ी JVC पे पकान हस्पताल JVC JVC मे तक वन तेल वन कर सबर जुआ अर पकान कहें फेर लगान 4 दह 5 दह लगान फेर सारी डेल तिमन वन कहें क्या बाईपास पे गाड़ी लगान योर पकान कहें रटान बटमाल नश अंदर कन नान गाड़ी रात मे आमने सामने गाड़ी हंदोर कपवर नान बटमाल अंदर कन गाड़ी अगर गो करान गाड़ी चीज यह सारे खुद कानून इंसाफ आम कर अंदर कन बंद टैंक पूरी पकान JVC पकान शाल टैंक निशन पकान SSB ट्रैफिकस अपील करान क्या कर वन क्या कर 3 दुह 4 दुह नंबर आबस मज ठुकमत मामूली रूद कतर पेवान यथ आब डल गसान मजबूर पे रोडस पे गाड़ी खालने खुद पे रोडस पे बरन सवार लडीज कह बिचार सो बाथरूम ान ये बाथरूम सो फैसिलिटी कहें ना फैसिलिटी ना थो ये कह चीज हर थक अड़ स्टैंड अति तो अड़ अनिक योर कर लत मुंड सरसी कर लत मुंड वन मानो अयाल तो पकान कल पगह बच्चे पन स्कूलस मज तम बार बार कड़ित स्कूलस मज फीस क्या
مگر ییٚلہِ اَسہِ یورٕ زیُنٕے فیٖس کیٛاہ دِمو أسۍ تہٕ یٔڈ کیٛاہ کھٮ۪مو. یُس یہِ سٲنۍ ڈرٛایور برادٔری چھِ کنڈکٹر بٲے چھِ یِم چھِ سٲری یِوان یِم آسان ییٚتٮ۪تھ چاے کپ چٮ۪وان تۄہہِ نِش آسان بیٚہوان تہٕ یِتھٮ۪ن بایَن سۭتۍ بہٕ کَتھ باتھ کَران چھُس یِمن سارنٕے ہٕنٛز چھِ حالت بوٗزِتھ اِنسان پریشان سپدان کیٛازِکہِ وٕنکٮ۪س یُس حالت چھِ یَتھ کارَس تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ یِمن پَنُن گرٕ پَکان. تۄہہِ نِش تہِ آسان خبر کۭتیاہ نفر یِوان تِم تہِ آسان پَنٕنۍ کہانی وَنان کیٛاہ 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 چھُو تُہۍ بوزان. راتھ آو بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ڈرٛیور سوموٗ ڈرٛیور آو بڈگامہِ پٮ۪ٹھ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ آو یوٚتَتھ تہٕ پَتہٕ سوٗزُکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سُہ ٹنٛگہٕ مرگ. پَتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ ییٚتٮ۪تھ حِساب کوٚر شامَس اَتھ چھُ ہَتھ پَرَے ہَتھ چھُ پَرَے پَتہٕ اوس سُہ دَپان پٮ۪ٹھ ٲس تٔمِس خانٛدارنہِ گُزریمٕژ کینٛہہ دۄہ ٲسۍ تٔمِس گٔمٕتۍ خانٛدارنہِ گُزریمتِس تہٕ اوس سُہ دَپان یی مےٚ ہَسا چھِ ییٚتہِ بَرُن وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ 50 رۄپیہِ چھِ مےٚ پٮ۪وان بَرنہِ ییٚتہِ سِلِپ یِم ہَسا چھِ وَنان سِلِپ دِ رٮ۪تٕچ سِلِپ دِ تہٕ مگر اَکھ چیٖز مےٚ نہ سا چھُنہٕ یوٗتاہ گُزارٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ سا دیُت مےٚ وٕنکٮ۪نَس پھیرٕ اَڑوَتٕے سوارِ کھَس 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ دِوان سوٲرۍ تہٕ مےٚ نہ سا آو نہٕ مطلب برابٔدی دۄہَس پٮ۪ٹھ چھِ مطلب اگر تِمن مٲلکہٕ سٕنٛز گٲڑۍ آسہِ پَتہٕ پانَس کیٛاہ رَٹہِ مٲلکَس کیٛاہ واتناو گاڑِ ہُنٛد عذاب باقٕے چیٖز. تِمن ٲس پَنٕنۍ گٲڑۍ مگر دوٚپُن 100 رۄپیہِ چھُ گاٹَے ٹنٛگہٕ مرگہِ پٮ۪ٹھ یوٚتامَتھ چھُ 100 رۄپیہِ گاٹَے اَتھ چھُنہٕ ییٖژاہ چھَنہٕ یِمن کِہیٖنۍ. یِم چھِ لگ بگ چھِ وٕنکٮ۪نَس 4 سوارِ 3 سوارِ چھِ کھسان ییٚتہِ گاڑِ 5 سوارِ پَتہٕ چھِ آسان یِم ہُتٮ۪تھ پیاران نیٚبرٕ کَنٮ۪تھ. یَپٲرۍ بَجہِ چھُ سورُے درٛوٚگ کانٛہہ تہِ چیٖز چھِ گژھان اَنہِ یُس چیٖز ہَتَس اوس سُہ چھُ آز 2 ہَتَن. اَسہِ چھِنہٕ عیال تہِ پَلان یَتھ ٹرٛانسپوٹَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کِہیٖنۍ. سون کٔرۍتَن مُطالعہ کانٛہہ مطلب ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تہِ بَچو تہٕ سوٲرۍ یی یور سۄ تہِ بَچہِ. سوٲرۍ چھَنہٕ ہٮ۪کان یورٕ روٗد چھِ پٮ۪وان کیٛاہ چھِ پٮ۪وان سوٲرۍ چھَنہٕ ہٮ۪کان یورٕ بۄن ؤسِتھ. ییٚتہِ چھِ آسان اَسہِ ڈیورَن لٔگِتھ لانٛگ بوٗٹھ اَتہِ چھِ پٮ۪وان یور بۄن وَسُن گٲڑۍ کَڑنہِ. پٲرِم پورہ جنرل بس سٹینڈ ہے یہ چھُنہٕ صرف ییٚمہِ اَکہِ بس سٹینڈٕچ حالت کینٛہہ یِم تہِ باقین جاین یِتھ سٹینڈ چھِ یِتھ ایسوسیشن چھِ تِم چھِ سٲری پریشان. یُس یہِ جنرل بس سٹینڈ بڈمالنہِ اوس بالکل اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ موٚزوٗر طبقہٕ اوس آسان یا باقٕے ریڈٕ موٚزوٗر اوس کانٛہہ چھاپرٕ فروش وول اوس یہِ اوس بڈمال یہِ اوس مین مینٕز یعنی کہ یہ اوس اَتٮ۪تھ تمام روٹ چہِ گاڑی نیران. بالکل ہم ٹیکس نہیں دیتے گاڑیوں کا ہم ٹول ٹیکس ہی بھرتے ہیں پسینجر ٹیکس ہی بھرتے ہیں ہم پسینجر سے لیتا ہے وہ مگر کہاں پر اکارڈنگ ٹو مین سٹی میں ہم ٹیکس بھرتے ہیں مگر ہمیں مین سٹی میں الاؤڈ نہیں ہے. کیوں نہیں الاؤڈ ہے؟ پریشانی ہے ہر ایک کو پریشانی ہے چاہے کوئی بھی ہو پریشانی ہے. دیکھو میری وقت کتنی گاڑیاں یہاں پر ہے بس والے خالی نکل رہا ہے بیچارہ کیا کرے کتنے کمائیں گے مجھے بتا 25 سال اس کو لائف ہے کتنے سال نکلیں گے کہاں چلیں گے. یہِ ساتہٕ یِم 4 حِصہٕ گٔے اَڑس گٔے نہ 4 حِصہٕ اَتہِ ٲس نیران کنگن گٲڑۍ اَتہِ ٲس نیران اسلام آباد اَتہِ ٲس نیران شُپین گٲڑۍ اَتہِ ٲس ہر کانٛہہ واتان ٲسۍ اوٚتَتھ اَڑس منٛز پَتہٕ ٲس ہر کانٛہہ گٲڑۍ بَنان. وٕنکٮ۪نَس چھِ ییٚتہِ سوٲرۍ وَسان أمِس چھِ بیٚیہِ 12 رۄپیہِ لگان لال چوک تام اگر وۄنۍ بیٚیہِ آسٮ۪س گژھُن برزول آسٮ۪س ہسپتال آسہِ گژھُن أمِس چھِ لگان بیٚیہِ تہِ 12 رۄپیہِ یا بدل ہسپتالن منٛز آسہِ گژھان یِمن چھِ لگان بیٚیہِ 12 رۄپیہِ یِمن چھِ لگان کِراے بلاے. اسمارٹ سٹی اَسہِ گوٚژھ گژھُن وہ کیسے بنے گا اسمارٹ سٹی مجھے بتا. جموں میں بھی ہے اسمارٹ سٹی مگر وہاں پر جنرل بس اسٹینڈ وہاں دیکھو کہاں پر ہے BC روڈ کے سامنے ہی ہے. سُہ چھُ حظ پانے 5:30 مےٚ گٲڑۍ تھٲومٕژ ییٚتٮ۪تھ وٕنکٮ۪ن تہِ چھِنہٕ گٲڑۍ نیران کینٛہہ اکھ سوار چھِ گاڑِ منٛز. مےٚ وَن تہٕ حظ خۄدا را کَتھ مٲلِک کیٛاہ دی بہٕ کیٛاہ نِمہٕ بینکَس کیٛاہ دِمو أسۍ کاکد کَرو کیٛاہ أسۍ. کانٛہہ چیٖزا چھا یُس وٕنیُک تام اَصٕل چھُ گوٚمُت تُہٕنٛزِ لایفہِ منٛز کانٛہہ چیٖزا کوٚرکھا ٹھیٖک؟ نہ حظ نہ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ ییٚتہِ غریٖب طبقہٕ ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ چارہ ہے نہیں. ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کچھ میں اپنی بات بولوں گا میرے پاس ماشاء اللہ 3 بیٹی ہے مشکل ہی میں ان کا گزارا چل رہا اور میں ان کا فی بھی نہیں بھر پا رہا ہوں. مسئلہ یہی کہ اس وقت مجھے اسکول والے کال کر رہے ہیں کہ آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے کہ میں باہر نکالوں ان کو. آپ بتاؤ ہم کیا کریں گے. یعنی یور آئی لگ مصیبتس گئی خراب یہ نا اکوئی ساری یہ بچہ لکٹ لکٹ ونکس آسان کران تمن خرچہ تمن گھر تمن بچارن پکان ڈیور تمن پن اوسکہ پکان اس مالک اس گاڑی پکان اس رۄپیہِ ساس بنان اس چلان مگر یم چلاون ول بذٲتی یمن برابردی کہین یمن بچار ییٚلہِ نہٕ نمبرٕے آو گاڑِ تھٲیکھ بس والٮ۪و تھٲیکھ بس بٕتھِ بٹمالنہِ پٮ۪ٹھ أنِکھ یور أسۍ ٲسۍ بٹمالنِس منٛز اصل کران کامہِ دۄہ بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ وَنَے بہٕ پسینجرس ظُلم أسۍ ٲسۍ اَنان اورٕ لۄکچہِ بچہِ چھِ پران چھِ کران چھِ یِم ٲسۍ تتہِ پٮ۪ٹھ وسان سینٹر چھُ سُہ بٹمالنہِ چھُ سینٹر اورٕ ٲسۍ کھسان اسلام آباد پٮ۪ٹھ ٲسۍ اننت ناگ پٮ۪ٹھ گاڑِ یِوان تِم ٲسۍ واتان سینٹرس أمِس بچس اوس نہٕ پڑھاے لِکھس گژھان تکلیٖف کِہیٖنۍ أمِس چھِ وۄنۍ أکِس رۄپیہِ لگان 100 رۄپیہِ خرچہِ بیٚیہِ چھِ لگان أمِس 4 نفر
گاڑی چھس نا الگ أکِس جایہِ چھُس اکھ نفر پیٚوان کھڑا تھاوُن بیٚیہِ جاے چھِ چاہے بٔچی آسہِ سۄ چھِ سانہِ کورِ یِم چھِ سٲنۍ بچہِ یِمن چھِ پیٚوان اکھ زٕ نفر تھاوٕنۍ أکِس جایہِ یِمن چھُ دۄہ گژھان دربٕدر بیٚیہِ چھِنہٕ پویِنٹس واتان یِم کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن تتہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ ٲس نیران یہِ ٲس گژھان ڈایریکٹ اورٕ ٲس یِوان یہِ ٲس تتٮ۪تھ تراوان سٹاپ کران تتہِ پٮ۪ٹھ ٲس گژھان ڈایریکٹ ینہٕ أسۍ یور آیہِ نا أسۍ چھِ تن خراب گاڑِ تہِ خراب پنُن پان تہِ خراب بمے چھِنہٕ یِم بچہِ تہِ ٹھیٖک ییٚتہِ چھِ ہر کانٛہہ بٮ۪مار ییٚتہِ چھُ ہر کانٛہہ بٮ۪مار پیٚوان کیٛازِ ییٚتہِ چھُس حسابٕے تیُتھُے ییٚتہِ یُس تہِ نیہن نا سُہ ٹیسٹ کرکھ نا یِم چھِ سٲری بٮ۪مار 1977 پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سٹینڈ رجسٹر تہٕ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ نفر چھِ تِم یِہُنٛد ٹوٹل روزگار یِمو پنٕنۍ زندگی ییٚتہِ کارس سۭتۍ دِژمٕژ تہٕ تِمن تِہُنٛد مانُن چھُ کہِ تِم چھِنہٕ بچن ہُنٛد فیٖس ہٮ۪کان بٔرِتھ تِم چھِنہٕ گرٕ ہٮ۪کان پکنٲوِتھ یپٲرۍ چھِ یپٲرۍ بنٛد سورُے یِم وٕنۍ چھِ وٕنکٮ۪س تُہنٛدِ وِزِ تہِ اَسہِ چھِ گاڑِ ڈاے یِمو یِم چھِ ٹوٹل کران بنٛد پسنجرس چھِ اَسہِ سختی گژھان اتھ منٛز چھِ آسان مُلٲزِم اتھ منٛز چھِ ایمرجنسی آسان یہِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان نٮ۪بر کٔڑِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھِ یِہنٛدِ سۭتۍ اَسہِ یارٕ مُشکِل یِمن حظ چھِ اڈٕ ہور یِم چھِ اَسہِ کران ییٚتہِ جاے بنٛد وۄنۍ چھِ یِمن گژھان یِم چھِ اورٕ نیران لُکہٕ جماعتہ اکھ سٲری آ یِم چھِ اورٕ زبردستی کران یِم حظ چھِ لڑٲے کران اگر پِلیک چوب تہِ دِوان ییٚتہِ نتہٕ اگر اورٕ گٲڑۍ یی سۄ آسہِ سیوٚد اندر اورٕ نیرِ گٲڑۍ سۄ آسہِ سیوٚدُے سۄ نیرِ سیوٚدُے نٮ۪بر اگر حظ یِمن کانٛہہ ونان چھُ یورٕ یِم حظ چھِ یِمن دپان پٔکِو سِنٛگپور پٔکِو ناربل مےٚ حظ ووٚن پانہٕ اوترٕ أکۍ گٲڑۍ وٲڑۍ ہٮ۪تھ تھاوتھ بنٛد غٲبٕے کرٕ یہِ چھُ یِہُنٛد راج یہِ چھُ بس والٮ۪ن ہُنٛد شڈوٗل اَسہِ ییٚتہِ اَسہِ تہِ چھےٚ بس چلٲمٕژ مگر یہِ چھُنہٕ کوٚرمُت کینٛہہ ظُلم کرو کٲنٛسہِ اَسہِ تہِ چھُ یہِ کوٚرمُت اندر تھاوٕنۍ گٲڑۍ کڑان نٮ۪بر محنت پٮ۪ٹھ گاڑِ کڑان بالکل یہ وۄنۍ اکوے حال یہ وٕچھ اَسہِ صرف اکھ سایڈ ون سایڈ آف ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ وۄنۍ چھِ واریاہ تِم معاملات یِمن پٮ۪ٹھ اَسہِ پَزِ کتھ کَرٕنۍ بڑٕ افسوس حظ گوٚو کیٛازِکہِ بہٕ یُس ولاگ شوٗٹ کرنہِ یور آیوس دٮ۪ماغس منٛز اوس یہِ کہِ یُس اکھ ڈرایور چھُ یا یُس کنڈکٹر چھُ یا یِم تمام لُکھ یِم یتھ ٹرانسپورٹس سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِہنٛز لایف تۄہہِ تام واتناوٕنۍ مگر تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ کہِ ییٚتہِ توٚر نہٕ مےٚ فِکرِ کہِ یُس دگ أکِس ڈرایورس چھِ یا تِمن تمام لُکن چھِ یِمن یوٗتاہ وقت ووت ییٚتھۍ کاروبارس سۭتۍ تہٕ تِمن چھُنہٕ وٕنکیٚس پنُن گرٕ تہِ پکان مےٚ توٚر نہٕ سمجھی کہِ اَتہِ بنیو نوٚوُے چیٖز تہٕ یِہنٛدۍ جذبات وٕچھِتھ چھُس بہٕ تہِ اِموشنل اس لیے نیا ولاگ کریں گے نیکسٹ ٹائم اس میں نئی کہانی ہوگی نئی اسٹوری ود RJ رفیق بجاتے رہو 93.5 بجاتے رہو